Nah, jadi gitu neng teh rek SMKI diteraskeun teh. Oh, gimana pas capek. Aya kurang nyuan di itu. Ayo. Neng urang calik dulu di sini ya. Nanti ini panas bisa caket truk. Siap. Iya. Gitu Neng. Oke, kapan aku beli motor? Teh ini teh lagi berusaha ya, bukan beli motor lagi, ini teh mau beli setung ya. Supaya kita mau meratakan yang menghancurkan cinta kita gitu. Ya, abis itu capek. Yang kayak neng antosan heulanya neng. Ke anjing beren anjing pakai turang kadelan orangnya nak motor. Nih, dan neng mantas capek. Muhun neng antosannya sing sabar ya neng. Ya lah orang. Hei, lagi ngapain? Saha nih? Masa Buka. masih kayak gini-gini aja? Jalan-jalan naik motor atuh. Ngomong. Neng, masih pacaran sama dia? Neng itu ayo. Ayo, gua ada anterin. Nah, iya nah. Nggak sayo neng. Jalan-jalan atas si neng. Ramon. Keranya? Keranya. Tas deh. Neng eta. Neng. Jalan di bawah batur ayo. Jangan maaf neng. Ngobrol lagi ayo. Tenangkan. Aduh, Munaon. itu gara si neng dari di bawah. Oh, ku awewe. Poe mah gampang. Urang pelet ayeuna keneh ge. Ayo mah. Aya, hayu urang datangan ka ditu yeuh. Sabaraha. Gratis ka ditu mah hayu lah. Ayo atuh. Hari uang mah. Awe mah loba, dunia teh luas gitu. Teu sarebat daun kelor, kudu gede hate jadi lalaki mah. Tapi tuh Semangat. tapi kudu ngajanjikeun nya. Bakal, ieu mah dijanjikeun ke oke. Kalau urang mah penting semangat, positif thinking. Loba awe mah lagi hiji datang 1000. Makana ayu urang pelet. Ayo atuh. Nah, Mang. Iya, panpet. Urang pelet, we pan ieu peletna di dieu. Oh iya. Heeh. Satu Mang nu penting mah jadi lah. Jadi peletna. Ayo, pelet nu pesanan tadi. Oh mohon ya. Ayo mah pelet teh. Anu kieu mana mang marek nguse. Itu geura. Aduh, aing poe apa kabar teuing.